Ngani zakwethu sanibonani okankomgodo lumfana njengenjwayelo udaba niyalwazi ngilake eMamelodi eWard 10 nginobaba la ubaba ukhansela okhethwe umphakathi angibuyalizwa lelo ukhethwe umbetwini umphakathi phela lalela mntanami kuzoba nama by election uyena khansela wethu bathi uyena myetapili wethu la eWard 10 eMamelodi bhuti omdala ngithi angikubongele nje kakhulu mhlambe angifuni uthembisa abantu njengamanje but siyazi ukuthi uzolithatha lolu ukhetho into engiyifuna nje ukuthi why abantu bekukhethile okubili nje ukuthi kungani abantu bekukhethile. That's right. Now thobela leli community everyone na dijo khopa ke the chairperson of Alaska. Remember ke nna ka 2007 ke ya ile go Alaska informal settlement. Now kina go ya gore nentse ACMP ya ese candidate ka gana candidate ne ke sa tsebe gore why ne ka gana mara ba nong kena go bya nong ya gore ke feletse mkhondo tsena ka feletsa ke kushisha gore mkhondo tsene le ke yona party e ka ya thusa community ke nana le le badimo ba batla seo dalo ke nako ke tsene ke ya dumela go ba candidate ya MK party dalo tla ke le botseng I didn't vote to le tsaba ke le diletseng a ke take isifatlhe go mo lena community e jala kgetha ba lebeletse taba ke khona go boloka motho a sena tšhelete ba tseba go khona gore motho a sena tšhelete ya o dijo ke a mofa ke khona gore motho bana ba tle di holidays ba ya gae ke ska khona ke ba fe tšhelete gore bana ba boela gae for di holidays ba tle di sekolong now se di se le mo community go gore community e bone go botlhokwa gore ke ye and a ga ke kgetha community to le nkgopela ke ska withdraw this time and ke ba tshebisa nga se withdraw this time ke ya ke ela lona this what they want in need healing kina go what 10 ke tlise healing go kopantsa boeta bele ba section J4 Stoffel Park Alaska Riverside Lusaka ke swantse ke ba tlhakantse ke make sure ke bona ba ile dilanga all the problem tsa motse e ka ba relocation e ka ba water sanitation e ka ba metlakase a ke lo dela na dilo tseo a ke to a sena cancel project din ke nna cancel project dit le yes chabe ka lo do bereka le tshaba mo mantontonu fedi ke na kwa go le bereke le tshaba ka mkhona le seberekela ka gona. Ngani zakwethu siyabonga kakhulu nizwele lapho kuma comment ke ningasuloku nithi anginitolikele mina ngizwile ngiyazi nani ukuthi nizwile udaba niyalwazi uyena candidate wethu ke khona la eMamelodi sizoba xebula sithi run ANC sithi run EFF wonke amasela yaphuma njengamanje sithi amandla awethu amandla awethu uyakwazi umkhondo kwaza mkhondo. Ngani zakwethu sanibonani okankomgodo lumfana udaba niyalwazi qagelani ngikuphi lalela ngiselimpompo mntanami Limpopo bazoze bengikhuza ngila eLimpopo alishisila ngabafana angikho ke lapho besizokhetha icandidate namhlanje umphakathi waseLimpopo cha nanga ubhuti omdala Maribe ne yebo Maribe ukhethwe umphakathi ubhuti omdala bashila abantu bathi uthatha ingane yise groundini idlala ibhola umphakathi ka Ward 9 uyawusiza ngokuthi uthola amanzi bhuti omdala ngithi angikubongele nje ukuthi ukhethwe umphakathi awukhethwa ngayithi manje ngifuna ukuza ukuthi umphakathi ukhethe ngempela Thobela mphakathi wa rena mo Ephraim Magale Mabulholo sub-region and then re ka mo Limpopo ka Ward 9 e be re tlo kgetha moetapele we lo re tlo mmea mo paleng e le moetapele re ne re tlo ya batho nka ena wa Ephraim Magale so le khono mphakathi setšhaba ka moka se khethile nna ke le Alfios Maribe gore ke tle ke ba etele pele ka baka la gore ba bone mmereko wa ka mo setšhabeng ka ke thusha batho thusha bana ba bana ba nyane mo ga bona mo a go mebereko bana ba rena ba feltša ba tsube dinyago pe ka taba gore ba no tlala strata so le khono re tlile le MK re khethile candidate e le go nna Alfios Maribe ke tlo ba emela pele then re tlo apeletse gore Ephraim Magale Ward 9 re tšee nizwile ke indaba ngeke ngichaze kakhulu kiyena myetapili womkhonto wesizwe injalo indaba ngani zakwethu umkhonto wesizwe wethu sonke eSouth Africa ngithi baleka amasela ka ANC balekani sesifikile somkhonto wesizwe eLimpopo province sithi nje amandla awethu amandla